Hello, agus fáilte go fás Arranta le FC Sonas. Fada bhfuil síne, a thuirstan gin, gún Taigh. Mús hása sin, ha féimach in cinnteach le spórs an bí, ha féimachad teasach. Ha seo gruamach son fuaile fallainn gona féhin agus na oilthigh acin. Mar seo, bíonn cóirpacin déisial agus is shònraichte gcórstas. In deireadh son seo a dèanaibh, cars. Ha cars dói scanneal son teasach de chorp, mús táisiú eachcarsaich san bí. In seo ha mé sealtainneibh na difear cars son difear altaigh an bheil a chorp. Son seo a dhéanamh maithe, ha féimachad a tócail cinnteach nad bhodach, agus a ruaigh an alt a ha a gcoparéir tron rinn ghlasaiteige. Díreach mar brusach díochlann, a féim ag de altaigh glasach. Ha seo a cuaisteach falle go ar féhin agus a altaigh. Cars gach lá agus a thuaile lá, son a cúmal de bhodach, stuicte agus slán. Aníis, ha sin déisial son an sesiwn eachcarsaich acin. Ha mé bhríseach an sesiwn sios go dá difear páiste. Eachcarsaich son dubran agus glún, an nuair sin eachcarsaich son éitean agus brath a chorp. Son táisiúthaigh maithe, tóg na luirice. Ha seo eachcarsaich scanneal son slàinte dubran agus glún. A díreach féimachad bheile mar seo, agus ha féin suas go bheile agus a cóiseach de chasan fallainn mar seo. Nuair sin ha clachadh an féim mór ag agaibh an luirice son tócail de chasan múlach de chas suas go na luirice mar seo. An-dràsta, an-amuigh. Suas agus sios. Suas agus sios. Níos, ha géirí a cúmal de Oilthigh Ghlaschu son seo, ha sin gruamach cinnteach. Agus son a dtíine son na sasa, glas do chasan, na sasca gún bheile mar seo, suas agus sios. Son a dtíine bheith deireadh, glas do chasan fallainn von bheile. Suas agus sios. Agus ha géirí gyn bí an féim mór ag agaibh na luirice ag gcópar go cruaigh. Ha géirí féin fas gur fichas a cóig reps an seo, ach na gabdrach, stocha go bhfuil féin cóig díag. Ha sin cears go leor. Ha sin díreach a géirí a tócail suas go an seo. Tóg a chalpa. Ríist son an eachcarsaich seo ha féimachad bheile. Líc Taigh rís a bheile mar seo, agus ha ghlasaigh do chasan fas go chéile. Aníis ha géirí suas de chóra bhith, a cúmal smach tro de ordach mhór. Sios, cútean tro de ordach mhór a ríist, suas de chóra bhith, a cúmal an cútean sin ans an ordach mhór. Sios. Ha géirí go bhfuil cúmal smach gur seo. So suas agus sios. An rád sios díon cinnteach de bhfuil do hálan an lár. Ha géirí a féchan féin fichas a cóig reps, ach stocha gur bhfuil sin ráasa. Son a dtíine bheith deireadh, glas fallainn von bheile, an rút a ríist, suas agus sios. Son a dtíine seo deireadh háast, ha clachadh an chas, a cúmal do hálan an lár, a cúmal smach agus cútean tro a ordach mhór, géirí suas de chóra bhith agus sios. An rád suas an-dràsta, an-amuigh an lád sios.
yn rŵt an cas eile. Da halan yn lar, chan eile giri gyda'n halan ac at Suas yn sio, yn lar. Suas, agus Sias. Geen fatric. Ha geen fatric echgys I sganiel agus deireadh-seachdain son glúnan. Ach ha haast goper rinn d'oilheamachdan. By pheumachad rúteachn mar cahar son gruamach am héana clachbach sio. Le'n cas sio ha sy'n cwmol dy chos an lar agus glúasit ar chos eile a-muigh mar sio. As yn díreach glúasit a-muigh go áitse ha córstal agus arrasta isteach. Slíomh a-muigh, fuarach an seo son agus arras. Nuair a hasin rúte a-muigh, hasin giri gyda'n corpaci an leine díreach. Chanéil sin giri gan bhí sin mar sio. So, a-muigh agus arras. Cwmol dy chos an lar. Arras agus a-muigh. Cinnteach nuair ha rúte a-muigh, fiot go fallainn Ghlaschu ans de hon. Sin a-muigh, cinnteach de hon, arras isteach. Ha fiochan son fasgur fiot sa coit go leithit le seo, agus bí fearach gin Ghlaschu mhór ans an fheum mór seo. Ha sin níos táiseach an darna páirst an session acin, far a bhfuil sin a gopa echgysich son deireadh-seachdain agus bhreidh a chorp. Seo maha fuachtaigh Suas. Son puachtaigh Suas na seaar, bí pheumachad séite son a bholaigh Suas, agus yoga block nó lár nó rúteachn eile a ha acad son a cúr etar do slís mar seo. So, ha sin dal a táiseach le'n deireadh agus a glúasit go dóigh na sasa. Ha sin a bholaigh an séise ac an Suas díreach mar seo. Agus a seo a cúr Taigh de chúl a dúr. Ec yn awn, how a fain cinnteach in seo, agus how dul Sias go fuachtaigh Suas. So, ans an suaigh seo, how deireadh cinnteach go bhfuil fheum acad, haris an séidar, agus how a cinnteach de hon, Jean Suas le'n bloc, cwmol do chasan yr chéile, agus how a glúasit de fheum ard. Agus Suas. A cwmol do ghraim agus do bheagan an a leine díreach. Cwmol do hon, cinnteach cúteach, agus a ríist. Aníis, chanéil a gáil díreach Sias mar seo. A sin cear, how glúasit de fheum ard, ag fuarach an seo son agus Suas. Aniol isteach, aniol a-muigh. Bechor you to be a farach an seo, Suas an seo, chanéil giri can be gorstes an bí and an atches an bí eile. Son an gina seo na sasa, a dóigh eile acin. How dul Suas, mar seo, do glúnan a cwmol iatsan an lar. An rút, a fain cinnteach an seo, a cinnteach a yoga block an lár rút san bí a agaibh, agus an rút a ríist. A glúasit do fheum ard. Cwmol leine díreach, Ríis, chanéil díreach dul Sias mar seo, ach ard. Fuarach jic nó Suas. So, sin maha in puachtaigh Suas. How fiochan son fasgur 10 reps agus Jean cinnteach go bhfuil cwmol focus an alt óprach acad, ha sin go maith cútamach. Bísteach maraf. Sen an fear seo, by pheumachad bheil nó rúteachn cearclach. So, ha sin a fain isteach go an crú seo an lar. A cwmol do stamach isteach, agus do draim ré an lar.
As dei seo, how réiteach amach le an-cas le annual isteach. Agus arrasta chéile le annual amach. A cúmó, cinnteach a cúmó, do stamach isteach agus do dreim réite ha seo go maith cinnteach. Annual isteach rinn sios agus amach. Haar fiachan son 8 nó 10 an tuibh san nuair sin a gcópar an tuibh éile. Cúmal an cas éile suas son a bhórchút sin am, agus nuair a haibh déisial, a haibh díreach a tían a rás suas mar seo. Han príomhamas acin an san fear seo, a cúmar uidhear na bronne an an áitse ná páirstal, ri chéile le an asna acad. So I gcír an asna acad agus an uidhear na bronne an an áitse ná páirstal. Ha seo go maith cinnteach agus ha gcópar in a féhan seo go mór. In Copenhagen, ha seo an eachtarsaí muidhearach son an darna páirst den session acin. Han Copenhagen eachtarsaí bheith son an Taigh or chanéal féim acad mór an stú. Ha féin sios de uidheamach mar seo a cúma do thuúlan, thairis de uidheamach, féin isteach go crú mar seo a lú a chas seo isteach, a nuair sin, annual isteach agus ha sin a ghlúsa tar bheagan suas mar seo. Nuair a ha sin suas an seo, ha a ghualann seo inis a tócail suas fón lár. Ha sin a fiachan ri cúmal an crú seo son fiot gur cead jeicin. A seo fé go maith cruaigh ach son a ghlúsa seo a r'ard, súran uid a chas seo, tuibhsteach a chas, a cúr suas, rútacin ag an Taigh mar seo. So a ríist, do uidheamach sios, do uidheamach thairis sin, féin isteach chun crú acin, tuibhsteach a chlás, sios seo, nó an lár, agus ha sin a ghlúsa suas le a bheagan acin mar seo. Ghualann seo suas, agus ha sin a cúmal an crú seo son mar a thuairt mé fichiad go cead jeicin. Agus sios a ríist. Ha dhéanamh an rút an tuibh éile, agus ha seo eachtarsaí bheith son do héitean, agus ha bheith son buantas cúteach. Muidhearach hall, ha sin a níos dul a críochnacha an session acin le beagan gluasadach. Ha seo córam son innealan agus bhódach a fuarachach. Ha sin a bhí a gcópar go maith cruaigh agus se córam son innealan agus bódach a dúnsaigh bhain ópar seo. Ha gluasadach rút a ha tóir duine a míchainneach mo dhé, a cha go maith cinnteach. Cha nuair a nniuit nearsta tócail gluasatain mígneadach. Seo maha in Calman agus 1990 Pails and Rails. In Calmain, ha seo eachtarsaí bheith son ópar líadachaí do chias. Ha an cas a dul sios mar seo, agus in cas éile a ruigh sé amach do chualamh. Nuair a ha córstal san crú seo, ha sin a gcópar teandaithe de háin, agus gabh fós. Nuachad internal agus tuibh a-muigh. Son an fear seo maha, ha féin isteach go crú nuachad ire. A táiseach le an tuibh internal ha ghlúsat uidhear na bronne ás agus a r'ard. As 10 minutes nó gheá ha ghlúsat go an tuibh a-muigh. A ríist, a gcópar ghlúsat uidhear na bronne ás agus a r'ard. Sin acad maha son fás Arranta le FC Sonas. Ha mín dochas gon de chóir sin raibh, agus go bhfuil an session seo a cúteach ag sibh a cúmal fallainn agus fiot ag an Taigh. Siúthadaibh an-dràsta.